avela ikhipha avela akunikete because lo muntu kwahla ikhesi lathi kwakhe yokuthi wena uyokusebenza amadimo wena uyobozabala noma ngabe injiza semu ne-BVD ledzakile but yobo ngeke uyithenga i-BVD uyothatha umnikete and ubona abantu abavamsadiza kakhulu empilweni abanalutho empilweni abanalutho othi uyafika nendlini lahlala khona lo muntu ayineti kwembhedze nathi uyafika endlini lahlala khona uqobela tiwest dikselo akude la nako akana chopping board akana lutho in Jesus name kude la nako umbhasi bawunye hayi mina kwa TV nje ngufuni angingenelana ukuthi ngawunayo uyayifuna yini le ntombi yobukela ibhola leyo uyathi inkinga yini wena uthatha imali uyimixela bakhona bosisi hello my ladies happy mando khosai in Jesus wena most of them labalula kukhipha avela ikhipha lo phakana shirt nje lishirt lidzabuke la